Kanwana naning ipus sa ita, nung pamagbalik na balening kayang amo, dasaneng tutupad king obrang titok na kaya. Dasan neng tutupad king obrang titok na kaya. Inya nga naking mga lati, di koya ko, ang po itang pangadwa at ako, at luke pong tuki-tuking lalaki. At potang itatang ko, utusan ni ikoya ko, na linisa ni ing kural ning kaya kaming damulag, uling kanitang anaking malati at inkeng damulag. At potang makone at muntane king marangle itatang ko, pangabagya, puntalaneng koya ko, itang pangadwa, ban ipasa itang inutos ng tatang ko. At itang pangadwa, puntala na ako. Uling akong pekamalati ka dito, yako naman, tango ko. Uling ala na akong aliwapang pipagpasan. Uling ako ni apasa kang koya ko. Makanyan maralasing malalyari kaya kaming mikakapatad, kaming atlo. Potang atin kaming tanggapan na utos, karing kaya kaming pengari. Nung ing pangadwa naman, utusan ng maglinis, kilob ning bale, nanipuntala ni koya ko, uling tatakot siya kang koya ko. Yako na ipuntala na, ban kanita, utusan ng manos pinggan o kaya naman mamalis kilob ning bale. Anyang atin akong katuki, at dakal parang tinuki ka na ako, uling kayari ko, atin pang 7 pasibayong tinuki, uling apulo kami pong mikakapatad. Dakal na ako apasahan utos. Dakal na ako apasahan king obra, king bale. Makanyan po kasi maralas ing gagawan tamo, sometimes we do not take responsibilities. Ing mekad miyaliwata mo dahilan. Kubalo nung naning sangkandari koya ko, mekad siguro uling palagi namong ilang maglinis king kural ning kaya kaming damulag, o kaya naman palaging manos ampong maglinis king bale, itang pangadwa, inyapin siguro, utos de kanako. Pero king kamatatuanan, potang atin tamong tatanggapan na obra, mekad ing sangkan matamad na, o kaya naman ing sangkan, ing sasawata na, king obra, o kaya naman king mas malalam pang pamaglalawe, king pamananggap responsibilidad, maralas tamo bisang magkamali. Maralas tamo bisang mahusgahan. At maralas tamo buri itang makamuanan tamo. We do not want to take and embrace responsibilities pauli dadarening sangkan. Uling, pota, nano pa ing agawa ko at magkamali ko. Pota, inghusganda ko ring aliwang tao. Pota, ing kamuanan da ko pa ring aliwa. Karen pong parokya, maralas pong malalyari yan. Potang atin kang pakisabyan amanimuna, king parokya. Aya mo ang saguli, dakal ko pa po gagawan. Pero retired king obra na. Inyapin pala na bisa, uling pota nanong sabyan da ring aliwa. Pota magkamaliya at mahusgahan niya. Mekad makanyan po, ingisipan tamo, that is why we do not take responsibilities. Inya tamo tatango, karing obra, lalong-lalo na king obra, king kasalpantayanan. Makanyan kaya po akakit, iting kaya katamong ebanghelyo, king pamipalarawan ng Jesus, karing adwang klasing ipus, the servants, ating prudent and faithful servant, at ating wicked servant. Pero nung lalawan tamo po, parehas lang likwananin ning karelang amo. Parehas lang ating inutos karela, ating pagawa karela. Nung lalawan tamo po, agyang nanuman ing sitwasyon, o agyang nanuman ing kakatamong pangataw, this is the first good news for all of us. Atin niyang tiwala yung Ginoo kayakatamo. Atin niyang babye pa magtiwala. Agyang inyapin, agyang metong kang mayap, at alapagobra, o kaya naman kamayap at alapagobra, pero ing Ginoo tamo, lakwana na kapamurin, obra, at ititanda na,
ning atin yang pamagtiwala ing Ginoo kaya katamu. And that is why, ini po yung buri kong ipakit mo munang dili, amayap a balita para kaya katamu. Potang ating responsibilidad, potang ating payobra, potang ating muutos kaya katamu, potang ating dadaking obra para kaya katamu, ing mo munang diling lulto, yapin itang pagkatiwalan da katamu. Inyapin po ausan da katamong katiwala. Steward, katiwala. Uling kapag nasana ning Ginoo, ipakit na kaya katamu, ing margulya pamagtiwala para kaya katamu. O yan po yung mumuna. Tanggapan tamo, when we take responsibilities, we are embracing God's trust. If we take responsibilities, we win the trust of God. At yan yung kailangan tamong pasulungan ngini. Yan yung kailangan tamong palabungan. Lalong-lalo na king kakatamong pamibiyebye kasalpantayanan. Inyapin po ing pangadwa, na mayap abalita kaya katamu, nung pigkatiwalan da ka, nung atin yang obra at responsibilidad, amiya biye kaya ka, we have to do what are our responsibilities. We have to do and to give our efforts. Ban kanita gawan nung nanuman itang obra, nung nanuman itang responsibilidad, amiya biye kaya katamu. Inyapin sa sabihan ng Jesus, kanwana na nitang ipos, apotang dasanin kayang amu, ing gagampanana at gagawa na itang obrang titok na kaya. May kadagyang magkamiliating ipos sa ini. Agyang atin yamang gagawan kakulangan king kayang obra. Pero mi panuwanan niya, uling gawa na pamurin nung nanuman itang mitutok kaya. Pero itang emo apag katiwalan ay hipus gewa na miglamang ya. Ing gewa na may nalupistaya rin at inuring na yung sarili ng anting mas matas karing aliwapang ipus. May kipag-inuman niya karing lasenggo, inyapin ing mas mabayat akaparusan, ing miras karetang taong o karing ipus apagkatiwalan ning Ginoo. Inyapin buri ng sabyan, if we will take responsibilities, nung kakawul tamo king obra, king responsibilidad, at intamong pananagutan kareni, at ing katamong pananagutan, yapin ing ipalto kaya katamo, nung nano itang mayap, nung nano ing sintingan at legwaning kaya katamong tao. If we will take and embrace responsibilities, it brings out the best in us, the good in us. Yan yung sasabihan ng San Pablo, king mumunang pamamasa, karing tao ti Salonica. Nga nang makanyan San Pablo, pagpatuloy yu, ing pamaging magana kayo. Ipagpatuloy yu nung nano kayong maging mayap, karing kapara yung tao, ban makayarap kayo king Ginoo, alang kapintasan. Makanya niya ing sasabihan na kaya katamo, nung nanumaning obrang miyatasan kaya katamo, nung nanumaning obrang gagawan tamo, at intamong pananagutan, at intamong responsibilidad, at inpakibat tamo kaniting obra, yapin itang kapamilata na niting responsibilidad, lunto kaya katamo ingganaka, lulto kaya katamo ing kahayapan, lulto kaya katamo ing legwan at sentingan ning kaya katamong pangatao. Ngayon pong panahon na ning pandemya, yan mo naman ing kailangan tamo. We have to become responsible to one another. Kailangan tamong atin tamong pananagutan king metong at metong, ing gobyerno atin lang responsibilidad, ing sopa na katamo, ban kanita, agawang maging mayan iting dadalahanan tamo, ding medical frontliners, atin lang kinawal responsibilidad, inya pinagyang ibyeda itang sarili da to take the risk of their life, ban kanita, itang kaulanda nung nanoy mibiyeng obra karela, at lulto, itang karelang ganaka, lulto ing karelang kayapan, itamong atsu kareng pi bale-bale, kayo pong atsu karing kaya kayong sariling pi bale-bale, inya pining anyawaran kaya katamo, maging responsable tamo.
pamanyulod face mask, social distancing, pamanatiling malinis, mag-sanitize. O yan po yung responsibilidad tamong ngeni. Ban kanita, tanggapan tamo itang kaligtasan, tanggapan tamo ing kaingatan, at aso pantala, ding balang metong at metong. Aduang bagay kaluguran kong kapatad, potang kumahul ka, king kang responsibilidad, tatanggapan mo ing pamagtiwala ning Ginoo keka. At nung tatanggapan mo ing pamagtiwala ning Ginoo keka, potang gampanan me ing kekang responsibilidad, lunto at mayakit keka, ing ganaka, kayapan, legwan at sintingan ning kekang pangataw. Panalangin tamo sana, tamo king Ginoo. Tamo king responsibilidad at misyon amyatasan kaya katamo, ban kanita, ing tiwala na etamo asira, at iting tiwala na kaya katamo, palabunga na katamo, king ganaka, kabanalan at kayapan. Amen.